Sa uwe pat Koidi badang yad ke jingtian bishar bat jing tokit hapok ke police custody ula Khlad no namar ke jing ban kensan ke jing ja. Yau ni Koidi bala Kynnoh Donkti halor ke jing syak Pyniap uwe urang ba ha kasnong Umtasor Mawdkhar la penbena bala Khlad no haswa ban poi ha jaka sumar jongka memhans Shillong. Laban kedau bah kami jongka arpulai terik Jemang uwe urang ba bala tip kerteng kumuba amison muru lai pusan senam kerta ula syak Pyniap dakaba syak mat na rendang daki kenjatiar banab bat ki pulet ha katehi kamiet kilara no ya uwe Briew bala Kynnoh suba don keti ha kanika kam Pyniap Briew bala tip kerteng kum upurli syuting san pu ar senam kerta na kasnong Umtasor Mawdkhar. Katkum kejing pentip do Superintendent of Police Kariboy District Jakpal Singh Dhanau ula pentip bahadian kejing tian bishar daga District Court Nongpo kala ailat bertokit lengba ko police custody bat kat badang yat kejing tokit haka arpesan terik ujemang uni Koidi ula Jingpang Syndet bat sedang ban lek kulmar ni ketakli kumta ki pulit kilara ano ban pas sumar hanong po civil hospital bat lapan kendria ano Shamim Hands Hospital Shillong hendrei lapan benapat ba uni Koidi ula Khlad no haswa ban poi hakani ka jaka sumar na kaliang Khubor pulit kilara ano eka met jong uni Koidi sa civil hospital Shillong ban le eka postmortem harengkat ke jingdon jong Kynnoh sakhi Umtasor nanong ba Shillong bat ru bantan daka video kum kasaki. Jadi mempadat untuk kong. Getting the hit.